UMLA ka South Chulong constituency ba Sanbor Shulai ha ka si balang ula maham ting e ekibriu ki ba IY ying shekinong de drugs haki jaga ki ba ha po ka contentment but om ka an NPDS kala kran shai ba ki trying ru ki dei ban shakem ba cha pen shitam uni UMLA ula kran ni kani harin ka jingalang bat ki he pulit bat ki no yalam shnong ki ba ha po ka contentment ka balong ne ka sngi ha jalu para community hall ya kani ga jingalang lalum hido ni MLA hadin ka jing shakem jong ka wei ka snar khayi drugs na paltan bazar kabla tip kerteng kum ka Aisha Khatun baju tip kum ka pahari ka Aisha Khatun ka diga brio kabla shakem hadu sausin naga kam khayi drugs uba sanbor ulo ang bakat kum ka kendon arpasan a jong ka NDPS Act shiajar kanais pa prapsan la kran shai be ki trying ki ba Aisa wa ye kinong de drugs ru kin shakem ba cha penchitam hakani ka kendon kani ka jingalang kala shimur e karai ban thawi ka committee ka baidan lang kinong ilam shnong ki village council bat ki kinhun ba pau khmat ka imlang salang banya khunthma prasha eu drugs hapo ka South Chulong constituency ubaying yakini kiba khai drugs beri drugs kadun ka yang ne kaba kin syakem bagi syak pengat agane ka kundon argusan kadang section argusan A jongka NDPS semua kadang NDPS kadang narcotic drugs psychotropic substance act 1985 kadang kamu kebaki kem tang yu tu unong di drugs dan unong di drugs buat try kaba ai wa yau unong di drugs buat unong di drugs cha ngat lang aga juga kadang punishment halo juga NDPS act kibar jutip mono mentang la percaya ngala pentip baki try ye kiba aiwa yo kinong di drugs lani kinong di drugs kitur kin ngalang ju ki cakem ki capan ki ca sejil tandang takadaw kan ka kuwar ka lech ki try bar ko menta bakiru ki kila mentang labur ki belalej ban sedang no ban rail ki jong kibadon kita kemun kan ka rap sibun bagi sedang kumpul kecil barang kong charity bikin sadung ndala ong ya kan bagi try ki cakem kadon ngana ka ai bagi try bai beli di drugs bisa ki cakem ki jangat akan mentang kelas sedang bagi organize bagi litpet haji bagi cek ko tengah ka rap bagi be no ini ki pom kodon sela dan ki pom biak kon sela bagi pentip ru kin be no ya ki dak bagi ai ko kin ai ki tip sorong ba sorong barka kopi syau concern officer in charge of police department. Tengah nak minta the time has right for Narendra Modi government banwara no hapo parliament ya banwara no ban amen no ya kada judicial system juga. Te ulah plah hakmat juga media ko official plah bawa je banga bo peniap ulah ada plah. Mende bu plah tang ho magistrate tang ho judge ulah plah ho pai ba. Mende ulah plah. Ulah le ala butuh tari ru keberan bit senam ya tu ulah le peni kila sis ki polis ulah plah lu la di ben sukon big bayu ka badai ben susin pasi ne ben su set boy strategi tang adin sistem no kada ya obi ulah la dan itu judicial system kalau very flexible kala telot pelan Singapore ka i begini pen klan gin ko bolong si kum ha Singapore kum juga bolong kiwi ko apa dembekala apa Afghanistan Afghanistan bagi kiri ngam bawah kisu lalap menurut kamu pilih kun pembuat lawyer kila te betul dia siap be te ko apa Afghanistan itu naga kamon pindah ketiga kamon hakman upai ba te betul dan betul keti tengah po setengah larai tangin ne bala ura kumutar bagi sistem tapi ke judicial system ko presiden ta kelap ngadalit Delhi ngan sali kru Modi ngan sai suggestion ban warat parlimen ban klan ban pertemai ban amen no ya neka judicial system ban long wikiri ba sistem la don witness la sham you be drugs kan bani ban ayu set bro serta jingi muat set bro cuba bin set tengah proso di drugs umat cuba amne gajah ras ngan tu create awareness no wan tu umlong no bri ba beli alap no keleng-keleng pengang asak set urusnya mengadi drugs mentang ada nung yalap mentang babahan ya kata ketika ban reform ya ka jingim juga samla sama ini telur kada kaan gaya cukup ne don kata kaan bagi ong kaba lado for personal consumption lado laptak ni abudi nam tay ladi susain takabon laplan no tung kita kila kapor lai you have to amend the judicial system of our country India